Hayırlı gün iyisiniz, hürmetli rayondaşlar, kelgan qonaqlar. 25 fevral vatanni saqlovchilar kuni. Bu botirlar ham qiyular kuni. Bizning boboylar, etilar, ovilar biz tinch turmushda yashasin uchun vatanni saqlagan. Bugungi bayram kuchli ruhli, yigitlarning qiyuli, namus, obro'li shekilli sifatlarga ega bo'larini tag'in bir xotirasi turgan tantana. Vatan ol bek g'ururlashtirilgansiz. Bu sizni aytganda biz tuman yerligina tugul, eti-yanini, bolalarni ham oilani da ko'z oldida tutamiz. Vatanni saqlovchilar deb sizga dashamiz, qadrli bizning yigitlarimiz. Turmushning eng qadrli tushunchalari tugan yer, ota-ona, bola ham oila eminligi sizning yelkalaringizga solingan. Nindi zo'r javoblar. Shu javobni o'z ustingizga qo'yib, vatanni saqlovchilar safida bo'lganingiz uchun zo'r rahmat sizga bizning qadrli yigitlarimiz. Rahmat sizga bizning ko'ngillarda ishonish ham tinchlik uyg'otganingiz uchun. Bir qo'shanda ovurmag'iz, salomat bo'ling'iz. Tag'in bir topqir shunday motor bayramingiz bilan sizni bizning qadrli yigitlarimiz. Bayram tabriklari uchun siz Misli munisipal rayon boshlig'i Albert Robertola Xo'jinga beriladi. Rahmat etingiz. Hayırlı kech, hürmetli rayondaşlar, hürmetli bizning istifoda qatnashuvchi yigitlarimiz, etiyanlarımında bu zalda bir qil chavg'alish bizning Tatariston, Rossiya ilikdan o'zining botirlari, botir yigitlari, vatanni saqlovchilari bilan g'ururlanadi. Ul bit ul yigitlardan gina tugul, ul terbiyadan kela, oiladan boshlana, maktabdan, o'zimizning urf-odatlarni saqlovdan ham bizning qonun bo'yicha misollarimiz rayonimizda da bek ko'p. Biz o'zimizning giroylarimiz, vatan sog'ushi giroylari bilan har vaqt g'ururlanib, ularni har vaqt esga olib, 9-maylarda boshqa bayramlarda sheshaklar qo'yib, afg'onchilar, boshqa turli nilarda qatnashuvchilarni biz har vaqt hurmatlab turamiz. Bugün indi şulay 20 fevral günü 20 fevral bir simvolga aylandi. Batırlık, kuchlilik, vatanparvarlik, rayonni, respublikani, Rossiyani yaratuvning o'zining ixlosdan shunga xizmat etini ko'rsata turgan bir simbol. Bugün indi o'zimizning istifoda qatnashgan yigitlarimizni esga olmishi ketib bo'lmay, ular shunaqta bizning boboylarimiz, Ebi babaylarımız ko'rsatgan giroylikni bugün şulay yov qirında davom etadilar. Ularning indi botirliklari ko'kragida bo'lgan medallari bilan ko'rinib turadi. Birgina misolni sizga so'ylab ketasim keladi. Biz endi diniy planlar bilan o'zimizning ofitserimiz bilan birinchilardan bo'lib mobilizatsiyaga qatnashib ketdi. U ranin bo'lib qaytdi. Bugungi kunda Allohga shukr eson sog'. Biz uning bilan so'rashib turdik-da, u menga bir shunday o'zining istoriyasini söyledi. Sizga da söylep gitmişi buldura almayayım. Indi peredavayda bo'lganda ularning birga xizmatda turgan malay ranin bo'lar. Bu o'zi nechik ranin olgani tarixini söyleyeyim deymi? Ranin bo'lar, ham endi kunduz ochiq butunay birda ko'rinib tura, nelar dronlar uçup turaymi? Ham shul vaqtda bu kishini inamning so'zidan turadi. Ularni eli qutqara iliminde yatsa indi o kişi halak bulası bulgan. Şuna da qaramasdan o neti уже посадка aşa tugul çista bası aşa шығыра керек. Mında 90% indi aldan bildim deyim. Barıp jita olmasam deyip uylaganıyım. Nişik de başka kişiге men boy birini koşturamın deyip. Ol starший bularak, mine boy birge javaplı kişi bularak o'zi dokumentların, оружийларын иләрін үстелге қойып жігітлерін аздавайт етеді, насилканың бір башынан тұтып, шул раненini тұттырып шабалар басып ойлар. Енді біздікілерге енді посадка келіп жетірге 20 метр қалғаш оларға енді мені шартлай. Мына шындай жігітлері біз, оланда көп етіріп, ұзақ етіріп сөйледі, тем не менее, Аллаға шүкір исен сау қалды. Екі аяғыда ранен шумақыда.
Менә шундый егетләр без алар белән чынлап торып горурланабыз. Бу бер генә мисал. Мин башка җегетләр турында әйтмим, безгә һәрвакыт килеп тора, рәхмәт хатлары килеп тора, алар хезмәт иткән җирләрдән. Аллаһка шөкер, бүген менә безнең арабызда да җегетләребез бар. Шуңа күрә без бүген алар белән сукланабыз, аларга исәнлек саулык телибез. Һәм инде бүгенге ватаныбызны саклаучылар көне белән чын күңелдән, ихластан тәбрик итәбез. Шуңа күрә барыгызны да менә шул матур бәйрәм белән, символ бәйрәм белән тәбрик итәм. Инде безнең душманнар алар аңларга тиешләр. Рәсәйне берничә көч белән җиңеп алмый. Чөнки безнең ир-егетләребез, безнең батырларыбыз бер кашан да душман каршында баш имәячәк. Бәйрәм белән барыгызны да. Матур бәйрәмнәр булсын, исән сау булыгыз. Зур рәхмәт изге матур теләкләрегез өчен. Чыннан да, тагын бер тапкыр шушындый матур, күркәм бәйрәмегез белән сезнең безнең газиз ир-егетләребез. Барыгызга да күтәренке кәеф телибез. Һәм дә инде иң матур биюләребез бүген сезгә бәйрәм бүләге булсын. Сезнең каршыгызда бик күп конкурслар лауреаты Мизгел бию ансамбле. Ансамбльнең җитәкчесе Набиева Ксения Викторовна. Көчле алкышлар белән каршы алыгыз сезләрне. Захотелось
Mayo
elek-elekten tuğan ilge мәхәббәт хисе yaşap килгән. Немец фашист илбасарларына каршы büyük vatan сугышында илебез өчен гаять авыр булды. Җиңү җиңел бирелмәде. Ялда ятып калганнар. Инде улгайып безнең арадан киткәннәрнең рухы алдында баш иябез. Безнең кичәбездә катнашучы büyük vatan сугышы һәм тыл ветераннарына исә рәхмәтебезне, соклануыбызны алкышлар белән җиткериләр дуслар. Рәхмәт сезгә ветераннар. Буыннарга барыр сезнең даннар. Рәхмәт сезгә ветераннар. Хөрмәтле дуслар, сүз ветераннар советы рәисе Низамов Илгиз абый Хафиз улына бирелә. Рәхим итегез. Hayırlı kış, 23 fevral ülkenler күніне Sovet armiyası hem harbiy dengiz floты күні olarak kirib kaldı. 1918 yılda yer Sovet Rossiyasi o'zining vatanini saqlash uchun Sovet armiyasi hem harbiy dengiz floты uyushtirdi. Sovet armiyasi Qirg'izlar so'g'ishida Şiit intervensiyasına karşı soğuşlarda, Büyük Vatan Soğuşu'nda faşizmle tarmar etti. Elbette Büyük Vatan Soğuşu veteranları, soğuş çarvalaları, tıl veteranları bu günü 23 fevral günü Sovet armiyası günü zor hürmet bilen, ihtiram bilen eski alırlar. Bu devamçılık bugün de devam eder. Bugün bizden Rossiya armiyasi o'zimizni vatanni saqlash uchun, bizning yigitlarimiz vatanimizni saqlash uchun kurashda qonlarini berdi. Biz ularning barchasida eson sog' yengib qaytularini tilaymiz. Men Rayon Veteranlar Sovetisi'nden barig'izda Bugünkü gün 23 fevral Sovet armiyasi hem harbiy dengiz floты vatanni saqlovchilar kuni bilan tabrik etadi. Yashasin 23 fevral Sovet armiyasi hem harbiy dengiz floты vatanni saqlovchilar kuni. Rahmat. Rahmat izlab tilaklarimiz uchun. Hurmatli tomoshabinlar, amator yillarimiz borasida bugun sizning uchun yangirar. Sizning qarshingizda bizning kichkinagina yulduzlarimiz, ko'ngilli notalar vokal ansambli "Мы вместе" jiri bilan kuchli olqishlar bilan qarshi olinadi.
взял автомат и прошептал: помилуй Боже. Жене сказал: молись и слез не лей, прости за все и жди. Ты только жди, жди меня, родная, все годы жди, и я к тебе вернусь со злой войны. Все мы умираем за отчий дом и за святую Русь, за детский смех и за горбушку хлеба, за сыновей, родных и дочерей. Молись сильней, чтоб нас хранило небо, чтоб мы домой вернулись поскорей. Ушел солдат, судьбы напад, она все ждет и просит Бога. Он обещал, он не умрет, хоть нелегка его дорога. Ведь он сказал: молись и слез не лей, прости за все и жди. Ты только жди, ты жди меня, родная, все годы жди, и я к тебе вернусь со злой войны. И все мы умираем за отчий дом и за святую Русь, за детский смех и за горбушку хлеба, за сыновей, родных и дочерей. Молись сильней, чтоб нас хранило небо, чтоб мы домой вернулись поскорей. Ты только жди меня, родная, все годы жди, и я к тебе вернусь за злой войну. И все мы умираем за отчий дом и за святую Русь, за детский смех и за горбушку хлеба, за сыновей, родных и дочерей. Молись сильней, чтоб нас хранило небо, чтоб мы домой вернулись поскорей. Молись сильней, чтоб нас хранило небо, чтоб мы домой вернулись поскорей. Молись сильней, чтоб нас хранило небо. С наступающим днем русской издательской. Спасибо. 15 fevral günü Sovet askerlerinden Afganistan territoriyasına çıkarılığına 35 yıl toluna belgilep öttik. Afgan soğuşu yıllar kuşağına kömüle bara. Ol 20. asırның en uzakka sızılgan soğuşlarının birisi. Yıllar uzgan sayın vakıgalar yıragaya. İstelikleri tınıklana barsa da, eli haman Afganistan sözü, gaziz ulları taş kıyalar orasında başın salgan bin köp analarının janlarını titrendire. Vuruşların ötep qaytgan er yigitlerinin yaraların kızgata. Bu soğuş enilerini bek tez korkaytır. Yaz qaytmasak, kız qaytırız deyip, enkeyge kol berip turmadık. Özümüz de bilmey, tuğan jerde soңғы jırыбызını jırladık. Müslim rayonundan 113 asıl yigitlerinin altısına tuğan negizlerine qaytırga nasip bulmadı. Onlarning batırlığından buğundan buğunga yetkar etip söylerler. Unutmay, мәңгілік dan alarga. Bugungi zalda bizning afg'onchilarimiz o'zlarining g'oyalari bilan afg'onchi yigitlarimiz zo'rlov, e'tibor ham hurmatga loyiqlar. Yigitlarimizni qutlov uchun so'z
Rayonning Afg'onchilar ham lokal konfliktlar uyushmasining yetakchisi Afg'onchi G'usmonov Daniel Domer o'rnina berilgan. Rahmat etamiz. Hayırlı kech, hurmatli rayondoshlar. Har bir er-yigitning izgi vatan oldida izgi burchi bor. Ol Sovet armiyasida xizmat etu. Qorong'i tunlar, salqin bo'ronlar, oshi jillar, uyda qolgan ati-aniyin, tuğanlarim, do'stlarim, ularning tinchlig'in saqlab, shod turmushda yashasınlar uchun mana shu izgi ish tug'ilmani. Mana biz de o'z vaqtida 1979 ham 89 yillarda shu Afg'on yerida xizmat etdik. Shu vatan oldida izgi bo'lishimizni biz de namus bilan o'tadik. Ruxsat etdingiz sizni rayonning Afg'onchilar uyushmasi ismidan hem şahsen o'z ismimdan barliq er-yigitlarimizni Sovet armiyasi hem harbiy dengiz floti kuni, vatanni saqlovchilar kuni bilan tabrik etarga. Sizning boringizga da naqli salomatlik, oila eminligi, ko'klarimiz tinch bo'lsin. Bugungi kunda harbiy burchlarini o'tavchi, Iroq kunchiroshdan olib Kaliningradga qadar xizmat etuvchi soldatlarimiz bilan qutlab o'tasim kelar. Shu hisobdan o'zimning o'limda bugungi kunda harbiy xizmatda ham o'zlarining harbiy burchlarini o'tab qaytib, bugungi kunda da maxsus harbiy operatsiyada o'zlarining vatan oldidagi burchlarini o'tavchi yigitlarimizni qutlayman. Ular da tuğan elimizga, shu yerimizga eson-emin aylanib qaytsinlar. Bayram bilan. Bizlarning izlangan tilaklarimiz uchun, bizlarning motor tilaklarning motor jin motor qilasiz kerak. Sizning qarshingizda bir tuğan opa bilan singil go'zal ham Gulya dueti. Qaytamiz. Quyoshim
xatınlarını yaşayıp dol, soğuylarını etisiz kaldırgan, Afgan soğuşu düzelerge de ölgürmedi. Şişne jilinde yeniden bilgisiz soğuş başlandı. Hem yine bin uzakka suzuldu. Şişne'de harbiy berincilerinin koytavazı ele bugün de Dünya Kafkazda ölüp kalgan yigitlerinin, tuğanlarının, yakınlarının yüreğinde. Şişne Respublikasında harbiy dengiz flotunda harbiy vuruşun ötegen yigitlerimizle, şik soqchilarin, hem barliq er yigitlarimizni şın ko'ngildan yeniden şuşunday motor bayramimiz bilan tabrik etamiz. Selamat bo'ling'iz, baxtli bo'ling'iz. Tinch motor elda aralashib yasharga nasib bo'lsin. Tag'in bir topqir bayramimiz bilan sizni bizning qadrli er yigitlarimiz. Motorchilarimiz bugun borisida sizga bayram bo'lagi bo'lib yangrasin edi. Sizning qarshingizda bir ko'p konkurs, festivallar laureati Güzel Galiyeva. Aytilmagan mahabbatim.
каршыға ғана юримын ерте таңда әр күн Құдайымнан барып бәхетіне сұраймын саулық сұрап күнәмен толып битен сабырлықлар сұрап уянам көз яшірем яшіремде көз яшірем яшіремде мен бәхетті deyip yılmayam göz yaşırem yaşıremde göz yaşlarım yaşıremde min bähetli deyip yılmayam Altın dağlar ümit etmeyem yazmışlardan uzak bәхетіміне көктен düşer diye bilmeyem sağlık sırak günlerimi dolap giyden sabırlıklar sırak uyanam göz yaşırem yaşıremde göz yaşlarım yaşıremde min bähetli deyip yılmayam göz yaşırem yaşıremde göz yaşlarım yaşıremde min bähetli deyip yılmayam min bähetli deyip Ukraynadagi maxsus operatsiya boshlangani bilan qo'rquv bilmas yigitlarimiz ilimiz sog'ina bosdi. Ular bugungi kunda o'z burchlarini nomus bilan o'taydi. Maxsus operatsiya tez orada tamomlanib, jirligimiz yigitlari, vatandoshlarimiz eson-emin uylarına aylanib qaytsinlar edi deb tilagan do'stlar. Bugün bizning orada qisqa vaqtli yo'lga qaytgan yigitlarimiz ularni etiyenilerde o'tiradi. Ularni da aylangizlar bir topqir qishli olqishlarga ko'miladi. Батырлык ордена, батырлык үшін медаль белән бүләкләнүче егетебез, фотосурәтне Сахалин өлкәсе Курил районы Мактау тактасында әйләнеп торучы егетебез Хакимов Рифат Илфаровичка бирәсебез килә. Рәхим итегез. Хәерле ветераннар, сынашчан күңелдән ватан сугышы җиңүче белән котлыйсы килә. Bizning yigitlar bu vaqtda suvoda xizmat etdi. Nuqtur batırlıkları bilen alarga isen sağ, uz ayaklarında isen emin tuğun ayaklarına qaytırga yazsın. Benim rahmat sözleri edəsikile Albert Robertovичқа hem humanitar bilen buluşkan rayondaşlarga beyan bilen balığımıza. Sizlerle bizim atatürklerimiz için. Hem de yine kışlarının yıldızlarımızla edekizleri. Kışlı olmuşlar bilen barışalı. Rəhətləri olarının mağdur, dərtli büyülərin qarab gidigəli. Kışlı olmuşlar bizim kış günəginə yıldızlarımızla.
Çakırdılar seni yigit, vakit da yok uzak oylarga. Senin buluş harbi hizmet iki günden Türkiye. El yazmışım senin kollarına. Яклап утка кергән каһарманнарның даны мәңгелек. Озын гомерле булсыннар илебезнең ирләре. Ил таянырдай нык булсын илебезнең ирләре. Ирләр яшәсә, ил яшәр. Бу бит изге хакыйкать. Ир затының үз сүзенә тугры булуы белән кыйммәт. Ирләр илебез күрке. Кырда икмәк үстерә, илне дошманнардан саклый, кирәксә утка керә безнең ир-егетләр.
ahırına yakınlaştı. Barınızga da tыныç motor günler, bäxet, şadlık dilep, biz sizden bilen sağ bullaşabız. Kilesi şuraşılarga tiklim, sağ bulunuz.